Kani karai jong ka KHEDC kalawan ra ya ka jing smusi ka bakraw ha pedeng upat ba babun balang kamtam namar ba ladep pan pediang lupa ya usim kena umaram dor sim kum usim balajit kat kum kariti destur. Balik ka KHEDC kamtre ban itu ya u kum usim. Ka jing thung menteri manjang klem kono no jing pan sukos. Ka e jing baklaw umaram dor sim mule. Ni ka e ka jing baklaw ka ekstip dal bar kale. Ray la sumi kau dar ba la thung acting chief ya menteri majau. Ngim ichu WDCM because namar bekem thung kat kum ke section 10. Namar la batai mene. Uchi bodor bar had your approval. Na this council sha bin thung ya WDCM. Mdan kanu kataka. Jing patai syai ne kataka viti dustur ne bangi hap ban bud. Like pa like meat santerik layok sim. Beli kerki harus data. Ladangi kerki kanu hendai habai baik besok lun pelun kakam ke baik pada. Namong maka dekok ka dekok tang sim ro. Rai ka jing bakla ka dai tang ka ni ka wei. Bangim yo ka jing trilang. Bat ngim yo ka jing menjual nang ka des masel. Ka klalong no ka ike penilek long bakla. Kani ka sinjam ka long ka jing penbawan namar kimat ki bagi dai bat ka bamsap hapo ka himasora. Wat kumta ladon ka jing kala ha ki kendon. Hatungi I don mo kata ka jing bamsap. Kawai ka banga sanut ka long ba. Ka dorbar hima hadu mentakan pat ayah ka jing kenjing dia. Ka Executive Committee jong ka Khasi Hills Autonomous District Council hadin ka jing klat no jong usim ka himasora upaim Freeman Singsim kalathung ya uba menjur lang majaw kum u acting chief ban pinyat ya ka sinchar khadar hapo ka himasora. Ha kajing pinbana bala pinmi ha ka khat khandai tarik uno pra ar hosan ka executive committee jong ka KHEDC kala pinpau ba ka ya kajing thung ya uba majaw kumu acting chief lale kat kum ka section khatway jong ka United Khasi Jainte Hills Autonomous District Appointment and Succession of Chiefs and Headman Act khat khandai spa sanpho khandai. Kani karai jong ka KHEDC kalawan ra ya ka jing smusi ka bakraw ha pedeng upat ba babun balang kamtam namar ba ladep pan pediang lupa ya usim kena umaram dor sim kum usim balajit kat kum kariti destur. Balik ka KHEDC kamtre ban itu ya u kum usim. Hatu kapin kenmo ya ki kendon bat pintlot no ya ka jing yada kat kum kariti sinchar bala ai shiki khasi. Bat hatu kata ka jing kiuket hapo ka himasora kan syak yalam da ka jing menjur jong kariti dustur ne ka jing sinchar tu nya phai bat ngam kham jeliu habaya dai bat kani ka benta ngadai Aaron Lingdo ban ka priang subha ya kinong yishim benta jongi hakani ka episode bathamai jong ka street talk nga ni kong shap nga ai khuble iba BV ramai iba dai u secretary kahima sora nga ai khuble ru iba Denzel Arshen I badai UMDC bad EM bapet yak ilaka bad kayo kahat. Bakadu kadwai rung apriang subhay I Dr. Elijah Sawian I badai Vice Principal St. John Bosco Boys Sora I badai u educationist bad historian unong tho jong artili got music education bad footprints on the stones. Ngapriang subhay pi boro language ka program hakani kapor. Ningkong ngakwa man senang syana ka jingkren nakaliang jong pi ba remai ngakwa ipi pin thu ya kinong pe ki jongi ya ka ka balaja hapo ka himasora ngi thu ba usim ka himasora upa im Freeman sings im ula klat no nang ta ka KHEDC kala thungpat ya uba menjur lang majaw kum uta u acting chief ban pinya ya kasinchar khadar hapo ka himasora badling ba kani la pau shai ba kidon katu kani gi bam sngu tenat linis ngu hun habai dei bat kani ka benta bat kani ka jingpin bet Kublai cibuan. Te si kutien halor kani kapenta ka jing thung acting chief. Ka Khasi Hills District Council ya imentri ba menjulang manjau. Ngan subatai lengkot kendian bahadin ba usim Freeman Singsim mula aklat no. Ha kalai puai trik banai pichpau ar apusan. Ka eksekutif darbar jong himasora ki bakra berkuiba jong himasora. Kiam pangnut halor ke jengdo no siam nang ba bat adin nang ta ka deti jong ke eksekutif darbar ka bakan thup ki menteri bat bakrau ing masora kelum ya ke darbar ha kata ke darbar ni pelong histrek atrik la rai hi bang terwai siam maremdor usim
kena ba un simti ha ga jaka jong usim la kana bat ikan ni karai jong ka executive darbar la bread hapo ka darbar hima la ra hapo ka darbar hima bat ka darbar hima ro pediang sok mesem kan ni bat kom makalong hi hadem la pediang ka darbar hima ni la pha ga jing tip sa ka district council mo lightly ga jing tip la makla haka lighter sua por bikla la pentem hadien belajar yau marem dor kumu man mi bujli jaka jung siam la klano la pentem badeka presiden jong rai dolbar hima sora ru belai tarik menai kharwai ar hajar apusan la pentip ke dusun sedar pengkat ke jeng kerpat makan somha ban pediang ke rai dolbar kadai ke rai juma buan balang nilai kenduk mo buan sien yaisa ICM IM ni kerpat iki balok kumno dai ban bot kat kum kriti dustur bejudon pak hima sora handai hapdeng sibun gejing kren sibun gejing kular ne kaliang jong kiru mo kin ong bangin study swa kidang dai bersemai nginang study ngin api por tayo te ni kum ki kun ki hajar ni kum malong kum ki kun mo hakmat ke district council yang ni kadai ka kami lada kalap bangile kanu batam ke babakla ke bapalat kadai ban senang man peni ban mai ban kawian kam dai ban le de kilendet ki klip pada klem kanu ke jing kaktien ke basai kaban persai ngin ka ai ka daw blakan tajau marem dor ban long ban mi bujri haja ka jong sie mo blakan no tola dam de kum sie mo pura kum akting udai ban simti harai ngai hakan banta ngai kum maka ilam sababakla ya kareti gustur jong hima sora namara ka section kharwai jong United Khasi and Jatia Hills district council ka Krensha bala da jaba klana usiam rangba nanega pos ka sabakan undi putis udai banong number 1 man simtian ka kam taka section kharwai jong United Khasi and Jatia Hills district council ka Krensha bala da jaba klana usiam rangba nanega pos ka sabakan undi putis udai banong number 1 man simtian ka kam kata kilaka handai kumalong mata ngai kumbang anut banong ka ilam ilam bakla teh ka ilam sebabakla kaban pentrang teman ya kriti dustur kabajudan hapa kimasora kumbangan supen kenau kendan nai dabut dia ni sim wala lai to sim tang na po jo sim jan manik beliap hasnem khat khnai spa nduk phulai ha ka taw ka por ka district council kladon nemar ka district council dang wan ki san puai san pu arm so termo Reswa ka jelo sim jan manik lai ka penya ka kat kum kriti dustur bajudan hi bar ka district council ngi khmelanti baka dai ka taban simti ban penne kriti dustur ngi khmelanti ban penne kan lane ban penjanai lane ladang isyamba mangi bakla penbet je kata penbet je kata nilai kan tam bakla ka pensausi ke district pan cukos in ai ke jeng pensyai ndai ko malong mata ke jeng thong menteri manjau klem kan no jeng pan cukos kai ke jeng bakla bo marem dors imule ni kai ke jeng bakla ke executive darbar kale rei la sumi ka dar ba la thung acting chief ya menteri majau dengan teng biang kendat senem khat khna span do phulai habayap usim join manik de julai ka district council ka to kapor mar ba ha ka to kapor ka don gijing kini sim hi ke ko sim ke pa ke pra pram ki kele ka district council mengkat ke jing sumthu jemut bat ka dalbar hima sora ka to kapor ka thung acting chief yo dromanik rai ke jing thung acting chief yo dromanik la apil pada do mesing sim aribal jung bingkani kat sim bat hakasnem khat khna spa andu phra lambakla la apil spa ikut khat khna spa nyu phlai lawan ko dar pa ikut bat kat kum ko dar ha ikut ka district council ka thung sim no mesing sim yap mesing sim khat khna spa nyu phandai ka don biang ka jing kni sim mla ta ka kul sim kam la ban sei tang we sim kasai arang ulai ngot nang kata daw kami kejing kajia kejing ni sim kami kejing huri hora apa ke district council apa ka ima bar kumta ka pelong district council bagan sim ti kan sim ke mentah ni ha ka bagat thung
ya Rose Mohan Roy Khongwir kum acting chief hagato kapor bat igi jelong acting chief Rose Mohan Roy Khongwir ngobade ulong skor masora lapan kunno usnem khat khnes pa nyop lai hadien melawan usim mesing mulai job daka mukoduma bat habayap usim mesing wanu Rose untuk niya ka jelong acting chief Rose pada lapan kunno hinda dag diskonsil dag bertung acting chief acting CM ya Freeman Singh CM bela klat no dang jan bat uni ulong CM hadu mena klat no haka lai kuai trip nai pho khat khnai spa pusan te na ka hima sora hadu menta ngidangi kendu ngidangi le mi le ya pa cruise crew diskonsil kat ka jing kerpat ba phin som bahase ta penbek kan ni jeng bakla kenang ba ka ai gejeng don jo piang te podis konsil kalong ban pen klany riti dustur bla sandur bla seng dulong suaman sua lada kariti dustur klayam no ngai ba ka hokru klayam dan to baramai filakta halo ki point ki babon iba denzil don ni ban pensyai kendiat ya kinopik ki jong iru ba balai ka ki HED sukum ka kemi ka mapi ong mapi kalarai bantung yo ba menjulang majau kumu acting chief kahima sora hakajaka jong usim kena iba denzil don ni in pensyai mata kini nopik ki jongi Kublis bono aran la invite nga ka panel discussion ti kat iba bivilmai ba iba sawian ti ba bivilmai tani ong ni bakala ami ikam bakala na ilam sebab bakla ngam sebab bakla ga ilam ti fi ngan sukro direct ke section 11 section 11 ko ang baladon ka vacancy karadon ka vacancy in case to chief now sim uyap kidon likely condition bala ban ki brio bingla man chief kata riu deputy sim khasi adult male belonging to the ruling clan mut ki kur but native fi ti menta ni ngilaya pej sariba but mentar ngitip syai ba ndi ting ba maremdor ba kwa ini ka sukisim dan si welu ti menta dada kadon kata mut khanya ya ka election menui ta iwe iba denzil iba peace im ma itaru iong ma kwa contest tinggal ada tip syai do kapor bi kwa benyele ini ka sukisim tirada idon ita tigamut nyahap ban ya saka section 4 but 5 ka section 4 or 5 kong ba returning officer jungi usakhat ita electoral college but ita electoral college is presiding officer presiding officer usa submit you returning officer ya ka ya no bigi but ka executive committee jong this council ka sa ay ta appointment ha ka next session jong council but only after approval jong council then only issue ya ka appointment order hapok ki terms and condition kibik kata ka appointment order mo ti kata rim nungkong kabaar kalong ba iba menjurlang majau ide is senior most ng menteri kumbala batay imtan bibir mai musa di teng menteri batung kanim di batamai mengili amta this council musa batung iba khongwir RR khongwir ti ndi dang taru kahima seorang mensua apa yung Freeman Singh kila tung iwe menteri WM mau dekat namsa WM mau dekat empat long acting dah em nak lo how 94 impat long piang kalanding 94 Garland sim hitung na DC council hena ka seorang apa hima kilung dorbar Freeman hitung di menteri kum acting how 94 Timenta pun orang ngile lengkong duit kani dekat melalong kata kamdi kata ti fi ong ya lat ya riti dustur menta pun pe riti dustur nadu bong ini ta duduk kisnam jong ba ramsing hajon manik ukam thang ya ramsing rabo sing haka 1918 shwai kata itabat itang yu ramsing bilong tausin tiga pras pa joy manik utang Yoruba sing nang ta
messing sim pat ukam thang yu joy manik freeman ukam thang yu messing sim hari mentai maram dori thang yu freeman sing sim dia mentah fin ong ke retail store bagaya bet ngam soya bat fin pet ngadu menswa bakran ibaru ngadu roba sing sim polong sim uyap ka 1918 ilong sim i joy manik basimti hado 1926 hari kan usnam syu mek sing sim ulong sim hado 1973 daduk bayap ujoy manik hau 1963 so de mentamut kini gilong sim hari kan usnam syu even ba freeman sing ru ilong sim hado 1983 hari badap yap mek sing hau 1979 jemta kan dustur mentah bistu ngimstu so bayap nu Mabli mentah por iap iba Freeman hau life terik Oktober. Kemudian kita light meet lajit sim hau terik. Kumbang iba Denzel kita ke dustur kaya kunum susu dalam i kumbadan kendiat kita ki kendram bar masya bangan wan sepi. Amo ngacu pertiya. Light meet santerik layok sim. Beli kerki haru data. Bat hakot batho iba biwi rembah. Hakot bitho indepit hakot yung ihito ba kakam jingtung sim ba jingtang sim kadi ba simpor hadu katata ba kam diga besok bat buntio bat bun banai ba isim hanten biang kita ki lengkason ki tuput ki ban prepare ya kata ka banjit bat tang sim kendiat barmai nganjing kendiat sikilengit jong kemenor jong masora uduan sing muyap utang subasing subasing muyap utang ramsing ha kata kapur kastet nama bamdon kejing keni sim reh bayap ramsing don kejing keni sim hapdeng wahjon manik bad borsing sim reh borsing sim namar blakla kristan kadol bar hima ka kentaj umlasyu banong sim nama balong krista wan long sim do hajon manik bomdei na kayeng ki po sim sora wajon manik udei na kakpo jong sim mausmai na kata kadaw habai wan sim robasing komu sim umla ban thang ya kamet jong hajon manik kasa adum tahandai thang ya met jong samsing kabasa life lies nam namar kadai na kakpo jong ki but habayap urubasing wan long sim no join manik ubadena kakpo jong rubasing na kata kadaw katan balai ka simpor ka jing thang sim galong ka jing kani sim kadai kata de hapor bakhlad i pa im Freeman sings im kam long kum ta kum bai i ongi ba Denzel kam ladai PCM idon ka jing mut ban kni lani ban kun kam sim ide ban wan sekmat sekahima kan hagoto ka por idon lang por ba thang sim ru imdon kan ono kentien ban ong saka extra bar hima ngar ngakwa banong sim kom kata jing terwa kam don dekat kom kriti dustur pa hima sora hi kom makalong ke belong kristan ke melak banong sim pa hima sora is Freeman sing sim ya fai nomination rengkat bad bodro sing sim bad helba sim handai helba sim usha reject na ke nomination paper jung namar bulalong kristan kata de banta te lada une ba PCM idai okay danglong tendrai kata kalmut kadis konsil kademan pediang ni ndai la dai kwa ban habashit abashai ke ndai landet khalim ki menteri ki don ka semsat ka don ki bakrau ki don ki dai ban wan kemat balai itiang ta ke balai la yale na landet na khalib ka bang ngim sutu ngim sempang hadom ta ke masora ka keteng PCM kampat militer sar kampat pau mentah ba fikir ki ta di bopli haba light meet plat dai declare sim ke long ka jiklim ta ke belai tu suka ban kerki haba fi wan siapa council lu fi all my uncontested ringla atep idon PCM dia ong bling miat kat gum test jong ka in call for nomination da hot nomination ha da idon tambai uncontested la abian jen ilawan handai bat mentah dalam ikut nomination di mi ta bat temu fi om tabi idon tai maram dor ban lek taka yu handon election fi agree election Freeman u yakun election kiti baswai u yakun election joy banik ne
Entang penangan. Tip beli ke HEDC hat report ka claim raise ya kani ka issue pat. Fee mentah aku mau fee mana. Ka section 11 ke allow ni. Mengenjit ni kita. Dia mentah ni acting ibu ini berpelong ya election. Besok ni pelong election. Mana ibaru ngakwa. Kan kita ka point yung na section yung ka section 3. Yung baladadon ke appointment ke yung appointment be kaliban as per prevailing custom ni. Hari iklat mention bahadin itu kedan saan or as per order of EC. Or kata. Kamdi ba ngan bu bi kata. Free. First preference kinsa. Kamdi first. Haba or dulu first. Ta absa angin ngakwa clear ba yai Dr. Sawian Ru. Nomor 1 don mo kita kijing betha ki basai halor kumno badai banjit yauta uban shimti thama ki nongrim banjit yau usim ban long next. Habia dei ba kaneka kam ladang ipait naka historical point of view. Mdan kanu kataka jing patai syai ne kataka ritidos turne bangihap ban but. Badai na marata kadal tapi peit es pangini kisiam soara nadu uduan sing hadu ujoin mani kabakun rum kan ram. Kan yu tu ipi ram sing haba ulak wa ban simti ya kataka kam siam. Habayab usuba ulal idam hakamat ki ofisa jongka British company. But hajing isal habang ipet ba kajing ekani sim ka basar kai hadu bakini ki pareng de ki la thai ri pi ki la thai pitip ka dong ka we ka kias ka bapoi wat sedu ka House of Commons 1904 ka pun isa ka darba ka hima Shua banwan ke district council kamdan te kata kariti. Baik kan ka pementar mo ngindak kren ke situation pementar. Kan no teligi hima khasi ki badan kata ka ak. Sim ak. Ngatrai lembakala ki don tang nyu ni spoteli lagi. Khat nyu. Ka hima sora ka we ka bomdan te. Ka bomdan te. Bat habam dan kata ka ak ngatrai ka anjo ke district council ka trekam. Kata kadang rukom perkat juga hadir mengalas tadi ba. Tapi pek pada nadu bawan ke district council kadon ka kenja sistem, kadon ka pattern teh begitu ngiki acting. Hadir bayab hadir bayab ngembakla hajon manik. Habor ba join manik usimti na join manik usimti na Robasing, tu uyo acting. Nalada ujoin mani kru, kalakawan acting baik, umesing. Nalaya umesing kru, latrungnya away menteri mda yusim, Rose Mohan Roy Kongwer. Nalaya Rose Mohan Roy Kongwer kru, latung acting shua, yau Freeman, bat kumtater ter. Tetapi pay akan nekapatan. Ya kan ka rukom trekam tiki wan chua ki acting sakawai ru ngakwa ban ken sai hang ni mo ka phang ka thang sim ken ki don tang lai ngut ki sing ki bala historically recorded ki bala thang ke uduan sing ngim don jing tho ka mong yi ba bi im don jing tho uram sing u thang ya u suba sing mo ba ya u ram sing pala thang da u roba Bayu roba pala thang dau John Manik. Bahkan ni kalau kom thang lu kayak fair bak labak nak bakile hakani ka ba mankani kai. Tapi pulih bahal le ya ka records jong John Manik ka simpor ke masih benai. Ban pendap ya katakan ni am kalau kom kai. Ti ngakwa banya fair be secretary PUC yung yap lai fuai. Kalau don kata kajian kedua, atau kata kabadai, hari kumdo lai tarik pada lah pelong ke dorbar. Barang kata ke dorbar, kumbang aktif mengana ki pararang ba. Udah benar kara senang, bawa kara senang. Banyak say kita usim kan. Hari baru kirang ba senang, ki saudara, ki matabor.
badai ban tei lang ya kata ka 6 im ki don ha ka lai tarik namal ka along ka jing le ka ki ke hajing sa ha ba ka hima kadang yam mo kadang so benun ai lat ke ai la ngarung ka deu elector ramang khamsa khot ha kata ka benta ka badai ban thung ke te ngaso ba ka bhai ba ka district council ka thung do acting nama muncul ma jauh de ubala experience ubala long ru acting teng mo de menteri ubala experience ba ti long da ka bathung kum ni ai lat ken ki we bale yang ni don ka sensar pa iba te ni don ka sensar pa iba te le si don sau we spat se lai ngut sau ngut ti le si la kan long ka ba ba ken tin dala mi gini te ai ngin sa kontes ai mangi ki elector ngin sa thung ringkat baki menteri ti kata ka dega bangai I ya kan ka jingthung ya menjur kan tebar ma shomang kli phi ke jing kli wo bot na kwai phi bin jubab shai I Dr. Sawian balik kata ka jing kerki nakal yang kahima mo ngan keren kan dat terus mohon roy ukhem yam chưa hapar bolong acting nela akan kono yang acting jung ke khendiat e kan ni ke jing kerki la ni ka dai namar ka yeng ni song thu bakam don syu kanono jing ka jiat ni ki khadar menteri ki don namar bakim don ro khadar ki don khandai bat baro kat badon barangkat ki bakral badon kat badon kila menjulut ban num pensa thli kan ka pos khnang mila ban pendep kan ka basa jong siam phi ka dai ka ta ka kom wala da mensua ki pen khre deki benai ho nya tiap deki senam dei deki benai deki senam kumbalong rubasing uram sing lelai price nem ke sempor kumbalong ujoy mani rubasing price nem ke sempor ten rai ya kata ke jing kloi ke jing slam ke jing kerki kan nem dei tepan mi hang ni handai kami ke jing pendep jungi ka syong nia nem ka syong blai nem namarba ladangi kerki kanu handai habaya baik biasok lun pelun ka kam ke baik ada among ma ka ko thang sem ru dai ka jing bakla ka dai tang ka ni ka wei bang im yo ka jing tri lang bat im yo ka jing menjo na ka des ngosel ka kla long no ka ike pengile long ba bakla tang ka tai na la dang yo ka jing kerja na da ka des ngosel ka supporting na da ka des ngosel ka fine folding la dang siam ka ba bakla kan ko haji rengi ngin pen sai ka tang ngin pen bang ya tai jing bakla ka judon hang ni hang tai ka laj ka let le se ka don ka bukum ka tang ni pen bai kum mang ong man ne ka des ngosel ka dai kum ka me te kum ka me ha basyam ga bakla jung pan sukos ni em ga ni tin jan mo kan ni ka thung sim so ra ke ka kur ka sei ka maka bor ba du ka dai ga dor ba hima lada mata ka dor ba hima ka 4 hun tu kum no ke pin pha chi dis kum sil ai la yang ni ke rang ba so ki ma ngin yak kran ke ngin yak pni ke kata ka dai ga demo ka singa thai long kata ka rukom perkat jonga kan nomor keempat biang batang ka kul ki menteri kila hun keempat biang kat ba ka dorba ni keempat ai ka mo kata ka rai khat du kan ti empat lai man pha se tu sekom sil dan kadang ai ban ba ka dorba ka dai ban sim ya ka jaka ban yo si mapura kan lada ka hab ban dei da kata ka election ka ba dei ka election ni priang ni no lada kata ka election ka long kabala biang barmai ko mga lapin semua ka sedang bayak ini kesin jam la lekat kum ka section Khatway jongka United Khasi Jaintia Hills Autonomous District Council District Appointment and Succession of Chiefs and Headmen Act khat khandai spa san pok khandai kat mu jing sukhu jong phi hatu ka an ka ong mo bandon ya kata ki election anda la khlat no usim but ngin yo pat ya u acting chief rangi pek kat kum ka section desa lada kasabaken ka pos lada klana usim number 1 makman de deputy chief kamut usim khna macam ti ro kam te lada jia bom don usim khna le se kala kai man ya ta ki bai lada jia bom don kamut kata badan zeli keranga khli pengen batai fimo condition kita lai telim ong ne mo ini deputy sim adult male urun klan bulta Ini baru number 1 wanta. Bang indah keren yang deputy CM lagi. Dadang ipet kat kum ke act deputy CM hak section 10. Hak section 10 ong ba the chief bau dorbar
hanya approval na District Council sa bengintung yu deputy CM. Mentau deputy CM mana hima ki tu, ngingim itu. Ti mentah kata ka condition mali deputy CM mula chalk out. Kemudian ini accept dia kata. Habis section 3 ni nak ada batai ke sistem ulang mentah. Ki kami approval District Council, ti kemudian itu tau deputy CM. Bak sekawi ru mereka mana Fiong im ke dia berada District Council kam tek pedang ti komentar di dustur mo mana iba la berap ke jo ba kamlong kumjo ti fin page bahai ke Supreme Court ruling ada belum very clear ba hakni ka Laksmi bhai bat ke Thakur Gopal Chan bat bud Jagdish ing la atlet ki cuma kalau ba culture but customary practice ni traditional practices kidi bandan uniformity, kini benlong ancient, kini benlong persyak iki fundamental rights. Mo tambah ka main thing hang ni kadi continuity. Bo kajing beteng kajing yak kamjo without interruption. Mantah dapat mitu itau tu. Missing kam thang yu join manik Freeman kam thang yu missing. Mantah ni maramdor uthang yu Freeman. Tehe kata kalau uniformity kam dan ti. Istu, kini ayat light yang Supreme Court ruling berfirman wali continuous. Tinggi mentar ngimi hastu su. Istu, takara mentar ngiyat kat kum ka ai. Berkata kalau kumjo bet sansar. Tinggi ayat kat kum ke section 11, ke section 3 kalau kum la batai meneh kalau umta and or orders of the you. Tinggi ayat light hey, haba ngiyat kat kum ka ai but take kam lat i ru. Ini sakai sakai sekendia ngan batai kena percaya sah no. Lukam thang se messing sim akapor boklat ke bahayeng jung ul pen banabla akla Kristan kata daw na so bantang nang tau join manik pada hakapor gaba uladap kumba arphos nem hajing tep kandong yu haus nem khat khandai spa prapusan ke bahayeng hasem ke persa jung gila pen akla Kristan ayu ke pen baptis sma daw pada sing hadu kapor jong nem khat khandai spa prapusan kum balong mentam don sim kan basa bantang bu priman sim mula bantang ini no Dr. Sawian hatung yu imo ya kata ka jing yatingku apdeng kata ka jing sinchar hi lani kata ka self governance jong ka hima but karu kompanya jong ka KHEDC ni imo dan kata ka jing yatingku kadon ka jing yatingku apakah don ka politics ngan cuai kan uksa kan Fini CM Freeman ibalakran ila siya suspend laisi. Pakataru kalong nakidaw kibarit kibaria. House nem siya kan dai spa kan dai fusaw. Ila siya suspend naman nakayin jong ihi. Ki ai kata kajimudi. Bala siya suspend. La poi high court la reinstate biang. House nem arajas ajalai atau pong long estim member ka district council ru kala suspend biang i namar kidon kat tu sau sangut ki briu ki balik complain mo ti kabat hang tung i baka politik karung kumno namar kani ka essential hi bang yong mo kadai kalong partyless demokrasi Kadba kani ka hadis council bade kadai ka parti demokrasi. Bat haba kani ka rukom perkhat perdaing ka jing kwa bor jong ki parti laha ki snong ka hima ka trekam. Te hakta por ki misuse kani ka to section 11. Bat hakta ka por ngani tu ifi kadai por ba iba pikir raswai ilong CM bat iba sedengan bat dinong seat hai kita IM lakang Kilawan seseorang tambah fitip ke bajang tu ke hima kalayang. Macam lala bantung yau tau acting. But dangsian thai arja khatsan mo. Bai paim Freeman Sing Sim la cha suspend biak. Pra. Khat pra. Kata haru dah kita tahu ki baria kan. Tengah ia baka don bahaga je tengku. Te hari jing sisang community baka district council bat ki hima ki de menya trailang te. Nama kalong kum ni. Klaim ke district council maru ban itu ifi. Kari India nak kalum lah namanya. Itu ifi. Nama yang ni labu kata jaka kepada 6 schedule. Baik ke district council lah ai ke bor.
ban penitu langengi ha ke constitution juga di India kan di ladang i penokam hok ya section 11 kumbaga jam tang asai kam don i dari ladang i penokam bakala pada nangam ta ki wei pat ki dau di ngatai kan sadon ka jinya tengku Tamaramai, kani kurukom terikam jungki Autonomous District Council ban ai sanat yakis miki daloi kirang bashnong kani kadi kata kajing beteng jung kiriti dustur baka ibu pareng ule na du kisnem khat praspa san pau khandai. Hatu kani pendu no mo kata kajing long lai luit ban sensyari hakahima. Sisa kajing don ke District Council kalong ban penek pensa. Ban yada. Ya kritik dustur karkom sinsar khandar apa akit kihma kadai kata nada kisna executive ngai bagila sandur na kirkom trikam codify mo ya ki customary practice ki bagi ju pentrikam lagi jong-jong kima mong baga diskonsel kawan Bat yang mentahi hatu pingit mau kalapin khen pat ya kata kajing ada en makren tangila ka bentala jong yung kiwai temla mantip ni fiong kumna Rai ngat nga ong kum ni kanya halaka jing ngau jonga pris ngau kumnu nga ong bagane ke ilam sebab baklata namar ka jing ilam sebab bakla kamut ba habsim kan ka jing yang menjulang na kaliang jongka himar hable kan nu kam kenang bahkan banyo ka jing kersya banyo ka jing trilang bahkan mdon kata ka kap lane ka jing fair hapdeng ke hima bat ka diskonsel Ngakwa baka hima bagdiskusil kan training kan kat ko mangong gadiskusil kadai ka kami teh. Kum ka kami kan su sempat kan su kawat ki kun klem nanti. Lada klek baklar kadai ban penistom man sempat kan umde pada bakan le de ki ta ki menong kumen de ki ni. Klem kan nu ki jing pan jing sai teh. Ya kelendat aga klip mo lada long fit yu marum dor ko mus akting ru de ban pandau kan nak kata kadau nyemla ban Pet mo kat sekarang sih kan repeat kaju mo ya orang mana kadau dia tak section kadau dia nak mana lah batai kan repeat kaju dia kalau tang kajing berpor di tangga dengan suka ban ong mo hot mensua la fi don politics kapan sniwe ya gimana Hari nganu menong fi menta ba mentai ba song mengi ni suki kam don kata. Ni sim berhenti ke babet tam ba babiang tam. Menon politics menon da gajing thong bisa ai gila akut kita. Ba gamdon hi ke politics banyak khaput. Ya ong no sedang. Ini nur nya yakting ni yang undi melek khaput ba babli kani kalong du mensua. No job party jong ni kin penjob begini ki kam snong ni kini ki breu kan ai kini gin keput itu mensua kini gin job parti jong ini un ai acting gini pun keput sekini kita ngim kuat sundan bagamdon ke politics ne mun ini ya bet tik balda udi bri jong iru bosong kum acting ne udi iru lada uli baklaru ngimap tamadon hok badon lenti bergaan kasya yu bomdi bri jong ini udi jong ru bunsong ru tar ngim jing Baden zel don pat ki bakin tho mo baki ong ba kini ke pesin jam jong ka ki HEDC haringkat ka jing pen bor bantung da ubri ubam dei na ka judge EME kumba kam dei than kata ka jing bot ken don an kum fi bot bi ki an hende ki don baki smu ka bakam long kum ta ka i pen ban kum ka kam jong ka jing tu klar san perthai ka jing smu jong fi pegum ong menne to section along very clear section 11 deputy CM bulak banlong kasih adult meal na ruling clan boy native talai kali ki bre gelak banlong acting tinggi ai bolai te he ngilat ya ta kandon ai fi tementa man syo mengilat ta kandon ai baron politik san berthe kam dan tementa acting nimdi bagi acting menta un pelong kita election tidak job numnu lakun abyang awan ti bre dengan de call nomination court elector long election tinggi bakla ke ngilat nu ya ta ka ai bakal kata dekat bat baong kuman berap ngejuk biang mana yang bak deputy CM ni ong ni ichu deputy CM because namar bekam tungkat kum ke section 10 abang la batai mana uci bodor bar hadio approval na this council sha bintung ya deputy CM Dr. Saben ki don ru katu ni ken tho bakani ke sinjam kalong kajing pen bor namar kimat ki bagi dai bat ka bam sap hapo ke himasora Wat kumta la don kajing kala ha ki kendon. Hatungi I don mo kata kajing bamsap
long nanga simet dengan ngam tip kadon ngam don jembam sap namar ba ngam dei usuru extreme member jong kador ba hima mrei kawei ka banga sanur ka long ba kador ba hima hadu mentah kan pat aya ka jing khen jing dia ke mentala si posnam lam bakala ni la long kador ba pamangim ngim pat yo de kata jing khen jing dia namar kalong kum ni namar hakipol mensua man balong dor bang ya ai be ya ka jing khen ka jing dia thì ka don kata jing bam sap nga tengam la ban ong ka don kam don rei ha ka dor ba hima ngi kwa ka ngi kum ki pai ba ban yu i ka ta mo maka hima so ra ka ke hima ka ba bun ki jing mi thì so tanat em la da ka shai la ka sinsa ka dar ka long ba shai ki so tanat thì rei bang ong mangan keno ba ka dong jing bam sap te ngam la ban ong i ma ngam tip ladang ngadon hapo tengah la sebat ong lima tang ngadon sebang ngam tip lengah tengah sanut namal bahagi pol bamensua mo habangi longga dolba ngi dawarna ya ka budget sisin sisnem wat ban penkiu do le ka musur ki asir ki ba khat ngi darai da ka dolba bat ha din sisnem ngi daw ai biang ka jing khen ka jing dia tada don kum ki ni ki bang ya ai tendar ki ba ngi dara shua po kador ba hima ke ti ha kador ba hima ka bal adep ngam don tamang ngala yo sno ba kam simla don kata ka jing ai jing khen jing dia ke don ta ita man ong ngat kalong gam ne mo har pu pra treng nai basan yo snem arhajar pusan ka don ngai bar hima bar kador bar hima kalong ngam ba ka jing tip lang ka district council mo la tip ka district council mo kador bar hima nang ta ka jing khen jing dia la pen sha ka dor bar hima bar gini rek du la pas de kadol bar hima bala pha ke district ban yo approval te ka batam nang ta kalong ha ka be dai pada bat ka wei ka benta ka ba nga sukat pat ya i mo me don hang ni ini sandur na kwa tang ka tai na mata ke jing ka bha ka met jong kai masora to badan zel batai lingkot shangi ya ka benta jong ka KHEDC banyada ya kislam trikam bayadai kiriti dustur yung khasi bit mo batai lingkot ka bon mo kita ki lat ti kunu mangi dai ti dustur mo ngan chu ai ndiat pi ti kebon kong ne asung don kambu ka education and awareness hot ni laksa kini ka primary education ha state government 1994 hari katu kai rap ba ti ba ki kena school begin tip ya ka riti dustur yung khasi ya ka language kram kidum it gajat nuril jong kata ada kawe te kawe bengile mentah ngele hi ban penklan yaki traditional institute strengthen kata amut ni ai di an ngani ngi ngele di record keeping mentah so mengidon kam hi thai bangin record no gaji keren ya ga itu store dari oral bagi syukuran nakaran ngi record no digital na daga writing ni men pit in book archive no kata bro te kini ji an lu gi hat banyile bedai itu store jongi mo ni ha menyadai ki right ki jakarat ni ki cloud kentang ni ki cloud adong bro mo ti kita di wilat ti kebun pelong ni ki program bat ki festival ngan kamha ku ngam monolit kang bi brio banawa na baru ki ni ki tip ya ka ti store jongi bat ka khadu do asno ba ngan kam ban adap mot mengin kala kat kum kapor tambah ngi ban protect pat ya ka identity jongi kumu kasih. Dr. Sawen, kawai kajing thong bang la pulih kini kindiat sengi ka ong baca ngabang pulih mo. Kajing thung yu ba menjulang majau menteri balanget ubaya jan bat ka VPP ka basinsyar mentah ki GDC kadai kajing penskem ya kajing yadai ka baki ong kata ka client patron relationship hakabala da don ki bayajan bat kitu ki badon hakabor kinyo ya ki kerdan bakongsan lani kerdan ki ba he kum kajing mento yaki dia kata tengah nganu melawan namar ngai ladi ngam don ka political party kan political party dia menteri menjur majau udah menteri bangin ya trailang aslam ba lalu ki kendai pukra kendai bangat bat nilai iru ha to por bau bat kumu menteri wala aman penyai ke Himalaya sosnam ke di lesi di hakta kan orim ba ka
KHDC kala IU kala tamar ba kam ju kham don koin bantung acting da ke extreme member nama hima seorang don rungut mata kala accuse kala rungut bat la fi pai ke history yang kim ju ai yo extreme member kan em kajing kli jong pi ngalong hatu PE ma bakadan kata ka client patron relationship ladang ya jan bat ka VPP ngin yo ya kita ki kerdan ki bakong san ki bahaya kali dengar ngam UI kan nama ngam tiu menteri menjur don sekarang ke parti ngam tiu kan ibarat mai ya kata bentar ngan tiap mu ndai ngan sukam ten kendian habe dei bari acting sak kun dan berjubab kata kajing kli aduh tak pada berjubab Nemar ka politics kedai kam semet yang beriut ni. Bang ni kelima markhamat fikir syah ni nur kolong bae. Dan dai ngan jubab kendiat pedai acting ba mi badang mo. Menteri majau la long acting mau khap la long acting kat kum ka an kem pat long ming. Kendai pusau syak suspend SEM long acting hiu kelanding se. Ar hajar sau long acting hiu kelanding se. Hi mau khap kami bat majau kami. Rei ki sumin mar kadon kaji ka to kapor. Bawa kelanding se mulong acting kat kum ka blathong di skosel upan ya kit ki ma to kapor kat kum ka tem ujung. Anda la sya uri instead yang se mu kelanding la sangen no. Umdai majau sangen. menteri Khong Wir aja kat pra dia boleh itu dan usul teh. Tang Khong Wir kan, Khong Wir ngamlen kan kata Khong Wir dulong kan acting chef hawar jar kat pra. Ngam pen baik ka wei mo. Pi ha ba ka desik usul kawan thung jubor. Dau acting galing ding siem kan. Kata pol ngadon ngadai usul memba. Ngila persya. Mangila thung ya menteri menjur da ka hima. Ngila pa ngila pa sekedar sekongsul kakak menjur. Mereka lah tung pada dong menteri kodin nong rum banang waktu. Sampai bahas history. Boleh bahas history. Ngalak thoi ikan ni. Dah video ni kalau dar kan hab yang ngik kan. Ngadon gitu dokumen sih. Kadir sungai gatung acting kodin. Oh, kacung. Ngan penyi ngadon gitu notification ke ibu. Yo bagai syutung mun ladehi ke himah kata tema. Ngitung dah ke himah. Hasil katung ya ukalanding hu jasa. Kadai kata ba piang pi tang ba ka himah ka persya. Bat ngitung no menteri menjur. Habang ipas itu council bahkan itu menteri menjur kakam itu. Katung pak do menteri godin norum. Sampai bangat kidon lut ki ngadon lut ki appointment letter ki ba kami himah sora kata tempat yo. Sampai bah. Tah. Barmai hangno kabor bakhaddo ban pediang ne kentat jekisim kasyong ka district council ne haki shlam trekam riti dustur jongkisim. Kum kalau mentar kasyong district council mo. Nyakli fi kelima ni badan zel. Mari don hang ni ta ka district council ka don hang ni. Kata ni district council. Kaju kajing kli fi badan zel. Keliwian. Ang no ka bor khaddu ban pediang ne kenta jekis kasyong ka district council ne ha kahima. Hara dis council ni hab bannya. Mo la ai ki hima tingi se pet ni se examen. Kayak kat komiti store na ka ya kum ka act dari dei ka hima bla codify. Kum ka sora te kampat codify. Ti nang ni Syahmat sakat nupori Asia baka hima saura kan yo ayus bapura. Am bertanya ya koordinat nya lihat lambu acting. Ti unya khot biang kan kita ki lektor. Mudo barang yap, mudo barang im. Ti la don ka vacancy kita lektor ki hak menyajit biang. Nakirat jungki. Ti kita bro ni hak sempur. Kan sempur hi. Ti kijing ka haddu yang ya pi Dr. Sawian bersama dengan polisi kijing keren penkut. Kumno ba usim lembat kiwi ki shilam trekam kin yo biang ya kajaka badai hok jongki. Pi mena fila ki hab banya trelang tamba shimet la no kata kari ka solution na IP. Kumno ba kila ban retain bang kata autonomy. Te kata ka jingkli te kalong ka wae. Namar ba langi perkhat ka jinglong sim ka ba pura long. Mempat don kanu ka jing bat ka jing te ngi hablik nadu ka porshua ka snam syajar praspa ar khundai ha snam syajar praspa ar khundai syajar praspa lai pho ti hadin ka tu ka anglo khasi war ti ki bun ki sim kam tau sim duan ri ma sora
tu boleh sign ke agreement bat ke Sarkar Faring. Bat hadin kata ke Sarkar Faring kalau nak jinglong independent tu kalau pelong na ya semi independent. Bat kiwe kisi. Di kelayat kum tu hadin pada House Nem Syajar Fraspa Nyofusan. Lamba kala ha kaba ke district ke Sarkar Faring ke lawan ra ya ke sanat. Mo ke bangi ong ke certificate of appointment. Hang tu lei la te susu ke. Tendang ila yo independence ngi dang mut ba long kisiem ke long be kata kajaka ke bakerpang hakmat ke constitution di nak kadau kadong ke instrument of accession lagi kisiem jongi ki merge tekan ni long kumang ilong kalong kasa ha ka umdum tekat ba kan hik kadon ni ke proses ke ba federation ka state kanang persyang wan ra ya kini kisiem kata ka hukum ke badai ke constitution kelami no ke district council ke bat ke district council pada lemba kasanat mo ki siem jongi kila kelano tangkum ki presiding officer mo te kala nang hia susu ke kedan ke tinga pat ngadon kani ke we ke jing ajumut mo ka tip one of sawi ai ba dan sil mo kani ke mangala perkhal aslam hade mga ilut kini ke jing ja bro khai bidan atli ki jing ajumut mo ki long kham khon kham radikal lian Kawai, hatung ila ni ban kedup ya kini gisiem, haka district council, haka ta kajaka mengi ong si ka upper chamber, mo kemangi don kalok sab ha, gisiem ki mat syong no apa, kata ka upper chamber kan, buat nak kata kom alis ngila ra, kabar patnya kan kamlong, to kan kamlong kalong na ba ya kini gisiem ke bagi dai gisiem kur menta in perkalano sa gisiem pai ba ha ka baki bri kila banjit te si sien san sedem ya menta to ko mahima seolah tang itu nak to ka kur iyo manok siem pai ki menteri ha kata ka por ki ong da habasna abadang sengi masalah don san pukur batang kat angul lah syadid malong menteri. Ni mentah hima seorang nginum duna ya kalai sepakur. Ti hatu tang kini kat arkur kin mi khmat. Ya kalai sepakur. Ti ladang ila ban yo eksim pai ba. Kalong ne mangin pha ya ki sia ke district council. Kum ki MDC ke. Da ka baburom lai ba dan sil ke. Bakini kin mi khmat ya ki hima lajong. Kawai kadau. Pi teng ki MDC ki mi khman na bun ki jaka kumu MDC seorang ki bun ki himan tu patak te umtip ru kerti dustur dai mangakan dai kan jadi apa kata-kata te umla ban kerente ya ka hima rela da ki sim ki la ban shong hang tu kata ki dia keren ru ki la yakut ki dia tengku ki la ya kut kai te kata ka sulong ka jing ai jumut te wat nom so ba sil mo kan makan ikati hadin ke jinglet research nga ka bla slam ba la pusnem bang ngadon itai jingmut de si ka kursi im seorang ki we kursi im kim dei bantut maka sulong tang fi ngin hab ko bong ibak ngin haban adab da ka we ka pu sa ka we ka pu lei ban poi pat biang sa kata ka jinglong sim suwa usnam saja praspa kon dai ngatai nginum lah isu. Tapi jingkran penkut bat lingkot ngan sedang syane pi ba ramai hading saya itu tu jingkran penkut. Khoblai sibun ba aron lengdo. Bat khoblai sibun nu ke dolasan kendra kabal ai yang akan dikalat pandun mentang ni. Ban kren ban pen i ban ya peliu jemut ban pen pau ke jing e. Kaba nging ye kendu kat kum jing ade jungi bat ka district council. Kajing wan jung yang ni long bangi pensengau kajing api bat ki pai ba ki bat pai yang ni bakin bisalam lane bakin pensong nong rem kai ka badai kai balat kadai kai bisar kadai jung ki bat ni ding ni su kren ni pen yang ni kai kajing lap kajing siam jungi kadai tanga tu kai ka bang lap kai ka bang siam bat kat kum kajing siam pang dai ka bada tip da menjur da manu manuru dai ka ba mi hi na karu kam perkhat
Kumlei ba Denzel. Jadi kita nak duk hi kalau mentah jat bunyi, ni asong hantai, kumni ke parti jungi UP. Ngahi kumenglakan hai support bunyi election ru. Nyelek baik norak takut ke subah. Nyelek streamline, nyelek penbaik. Norak ki berkat. Kiba pair, ni kiba merak kajing kala kini ki snong ne ki hima ne ki rat. Mabli mentang no pi abang song hani uski de ngarai isa. Kini ki hima kajing kumar, we pegawai. Mabli tangka seorang ni ka melim ya khairim but bunum ta ter. Di kini kajing kerum keram mentah ba song ni uski udah kebat apa. Kajing sok kedot ka bla lagi popo senam. Pi. Di mentang ni nyelek hi ban wara no kajing bet. Kat bala labor bat ngin wara do ke jingkala ki anju ngin wara ke men ngin le ki compare krang ba ngin la wan penbek no kini bro krang ma kadum long sup ni bat ki hima kimdi kita ki ban bam kuring ya jat beri jungi ngim kwa su kata ni hai penduk pendam ni jing keput iwi ki jing pelut pisah penjenjar kun hojar ya kata kat menginang don hi mentah ngin ya kunting penora ta jing baik Kumlei ba Denzel. Dr. Sawian. Tiga kublai yai ba bibi rimai ba Denzel mo ba nama kasong haki ba kini ya penbek ya kehima ba daga jinga trailang da singin yo no yo siam ba pura ba ngadon ka jingkar pat ru yai ba bibi rimai ba lada kalong kabla khot biang ya kador ba hima si bahkan yo ka jing sania chong bara khot ki rang ba snong ki saudara ki matabor ki saudara snong bat nga kwa ban kan ni ko wi singkat pat iba Denzel kala dei ka por ba pin hukum ya ki hima dei ba kin codify no te kala dei ka por ya por pi man ta kum ka hima so ra ni sakla dei ka ban dei maka ka ban ya lam lenti de re man ta dan ka hukum sencar te dei habang im don ya kini ki riti ki dustur ki bala itu dah ka aj jika mot kijing kelumar kintang bu. Nasi sien bagi ladon. Kariti dustur kebelah itu ada kaan. Usiam ru ula long away hakamat ke konstitusi jang kari dia. Titang itah kebelah sibun. Tahu belain kerku kedoi aran. Babi lembah pada sil. Kinyakot yakya. Kublai pelak kena kentian yang bagan lumno bedol baring mah. Nung along mabin. Musim lapan kubor yang kata adon dua ipan kena kata spek mat singa bangla bana ita itu kabam lalong dai tang malai kenduk ni la kemen bat kajing kerpat juga kalau ngadon lang ni bagi diskusi kan sama menirat itu dengkap To hakabakut ngakwa ban pen mau ya ki nongpe ki jongi ba ukhasi dei tang u riushimet henrei ubalong shibenta jong ka kinhon san perthai henrei ubriu ubala su thit hak im lang sa lang lingba ka kur ka ba uyadon benta ya snap jong khasi omla ban pin yakhlat na ka kur uba shimjat na ka kemi bat ka ba shong tanrai hak wai ka jaka kumta ban buram shisha ya ka jinglong kerpang ki khasi ba jaintia ka rukom trekam lai serta bekerpang jongi kata ka sorkar jilla ki autonomous district council bat ki shlam tre kam riti dustur jong ki sim dei ban pin bait thamai biang lingba ka jing buram iwei bat ka jing yakren bat ha kajing semua jonga kajing sandur kabaya biang lang ban pinyaso ya kesenchar khadar kat kum kiriti dustur riulum bat kajing pinyat kam jong kajuk menta kalong kabadon kam banyarap penbet ya kimat bayadai bat kibor badai khmi kajing shimti nong yalam bat kajing itu stesen pat kwa ban aku blay ya i ba bibi ramai iba Denzel Renat Chen bat i Dr. Elias Sawian kiba lepin like por knang banyadan lang bat ni akan ke episode ban aku blay kerpang ipi kinong pe kijongi hadu ini kendopat hakwe ke episode boleh shibon